Planning pergi Kanikawa tapi full house. Jadi terjumpa restoran ini di sebelah je. Inilah dia Senkura Ichiban yang terletak di Avenue K, KL. Kami order je apa yang chef recommendation. Seafood sini semua terbang masuk dari Toyosu Market, Jepun. Chef bagi tahu, Shimomu Ryu adalah di antara award-winning Wagyu di Jepun. Tengok mumblingnya pun dah tahu ini bukan Wagyu biasa-biasa. Yang best di sini semuanya masak depan-depan. Jadi saya ambil kesempatan untuk belajar dengan chef mengenai Shimomu Ryu ini. Masa yang kami nanti-nantikan. Tengok, begitu sempurna Wagyu ni dimasak. Alamak, sedap ke ni? Bila masuk mulut, terus melt. Memang juicy habis. Rasa dia rich. Lemak dia padu tapi tak muak. Memang next level. Lepas makan ni, malam terus power. Tepang oyster ni di-grill begitu sempurna. Menggekalkan tekstur yang lembut dan juicy di dalam. Dengan ada sedikit rasa laut yang natural. Yummy. Wagyu Unidon, combo yang rare. Satu lembut gila, satu creamy manis. Campur sekali, terus meletup. Unagi fish tartar don. Unagi yang lembut dengan sos manis, tambah fish tartar yang fresh and creamy. Just perfect combination. Oishi. Jepun memang terkenal di dunia dengan scallop yang berkualiti tinggi. I swear this was the best scallop yang saya pernah makan. Last, kami tinggal budget untuk king crab leg saja. Bayangkanlah hanya kaki saja, tapi isinya begitu tebal dan padu. Kemanisan semula jadi isinya begitu mantap. Oh, sini juga boleh WhatsApp atau call untuk delivery service. Premium don lover, you definitely have to try it.